kanjani kuye lapha-ke Orlando Pirates baphethe lapha-ke Sipho Chaina emuva baphethe lapha-ke i-back four Dion Hoto Mbekezeli the TLP suka lapha-ke eqenjini lesizwe yena-ke lapha-ke uMbekezeli suka lapha-ke eqenjini lesizwe kuye lapha-ke bafana bena lapha-ke uSipho Mbule mabheka lapha-ke General Palace isithabathaba baphethe lapha-ke David Titus kanti-ke nangu lapha-ke uSanele Bansa bathi nje mawufuna umsoco luma ibhanise kanti-ke lapha-ke phambili baphethe-ke indoda eyakora kuqala ngesizini-ke eyedlule ngenkathi-ke namaqembu-ke ehlangene lihlola izosuswa kususwe i-Orlando Pirates Zobuna ayizodlala i-TV right homa rayifetha qala nje umdlalo phakathi ebhoksini iyavimba lapha-ke emuva i-Steelers of Knicks yemaphetheni ipheli lomsizi elibharakhlekhle njalo bamphakathi Mujela wajelwa phakathi ebhoksini Mujela liphakeme iduku lakhe umsizi kaNompempe liphakeme iduku lakhe umsizi kaNompempe kuthiwa-ke udlale kabi Mujela qala phansi lapha-ke right homa rayifetha chekamnandi lapha-ke Mfukenga pheka lapha-ke Sipho Mbule awubhanana dashboard santa sempele skimsolo bathapela mahumusha tsotsi ebhakaniya tsotsi emnyama chekamnandi letha ngapha-ke nenkundla asipheka lapha-ke Makgopa wenze njani ufuna lapha-ke Dion Hoto iyahlaba iyalicela-ke manje Orlando Pirates sala phansi uMakgopa belephelo babela basendiya talente Indoda Stephens ibhanisi lampona kere uyavimba lapha-ke libonisiema sipheke lapha-ke Sipho Mbule banana dashboard santa sempele skimsolo bathembala mahumusha right homa rayifetha lampona kere layamhlula lembosha Sipho Mbule banana dashboard santa sempele skimsolo bathembala mahumusha ayitsotsi ebhakaniya itsotsi emnyama iyajika le nto babela basendiya wenze njani mosha sobhadala phakathi ebhoksini eyithemba lamahumusha eyithi yangena eyithi ngithethelele emthetheleli othi umthethelela ngithetheleli next othi umthetheleli kwamthiyane thina sithetheleli next qala phansi kule lapha-ke ibhanise icisha kamnandi ibeka lapha-ke endlini ayembeza kodwa-ke uyalidla-ke uSipho Mbule banana dashboard santa sempele skimsolo vathembala mahumusha mosha sobhadala Mike Mamosha sebelebele qala phansi kulapha-ke usikhipha lapha-ke uSipho Mbule-ke ngewindi General Palace liyadliwa ibhola lakhe mosha sobhadala Indoda Stephens uyala Seija Stephens uthi namhlanje izolo libonene uthi uyalicisha wajelwa bhekene ne-TLP ikhange emuva ikhange ngaphambili iyakususa-ke manje lokho i-TLP uyayiphusha uMujela uthi uNompempe akube yifawula akuphethe-ke sishelela ngawo koshunekane TLP Mbokazi ikhange emuva ikhe ngaphambili TLP iyakhaya wajelwa sibheke lapha-ke lihlono loMujela wenze njani Mujela afuna ukungena-ke lapha-ke phakathi Mujela nangu Bansa ibhanise egqimuza abagqilazi emgqilazi sihlendule gqilaza mgqilazi Indoda Stephens Omeka Mtaka funa lapha-ke umthiyane nangu umthiyane-ke manje dayisa amadoda eyifaka kamnandi lapha-ke phakathi ebhoksini nalithuba le-Steelers engapha-ke lenkundla ibhanise Indoda Omeka Mtaka phakathi ebhoksini eyizobuya nebhanisi futhi Omeka Mtaka offside Omeka Mtaka
Dion Hoto pelepele babela basentia kulate ke manje funeka lapha ke igoli ayifesa kamnandi ngapha ke kumabasa Dion Hoto we phambili right mara ifetsa Mfukenga lahla madoda Mfukenga uyalwela leli bhola yena ke Mfukenga uyabamba Mfukenga kodwa ke unompempe uthi alibekwe phansi ke leli bhola kube lawo lapha ke Orlando Pirates kuze kube manje ke usadlale kahle yena ke uStenik nathi Orlando Pirates ke manje iwutshontsha ke umdlalo pheka lapha ke apolisa phakathi eboxini Khalakatha wathumizana leli bhola umgqilazi walwela walidlulisa kamnandi apolisa phasi kanokusho nokushakana phasi lakhona uyihlalele ehambe no-apolisa wabona iRea Vaya yadlala iTV Yashemnyam uyaliveza uSitenduli Rea Vaya Windo justifies ezobuya seqala phansi ke lapha nga-under 20 apolisa ayifesa kamnandi ufuna ngapha ke right mara ayifetsa Mufukeng wenze njani ayifesa kamnandi Rea Vaya phakathi eboxini Khalakatha nayo leyo mpahla wathumizana a game changer yena ke uTshepang Muremi yona ke iRea Vaya bayibona iRea Vaya ayibona uMfukenga ethinali idokhethe yabagweba isigwebo sentambo yadlala iTV Yashemnyam Mufukeng right mara ayifetsa phakathi eboxini yamhlula atsekophatso phakathi yasibeka 1 ke phambili apolisa phendula amadoda 10-1 wenze njani phasi kanokusho phakathi eboxini Khalakatha nayo leyo mpahla Rea Vaya futhi lapha ke uStenika wadayisa ngalo wagoqa amadoda apolisa phasi kanokusho nokushakana phasi lakhona uyihlalele ehambe no-apolisa yathola uMuremi yadlala iTV Yashemnyam